2, 1. Kithi phahla nangu upocha futhi kade kula labo lezo ngane zabaleka zawutshelena bathoni nayo ilanga ngithi upocha bafazi basodidini bakhangele bakhapha amajilo ozophuza anja kwasekuyanu ngithi yabona ke njengamanje sambe kakhulu usuqophile umlando ke futhi manje njengenjwayele ezefenye phela ngithi siphansi eJozini sicela ukudonsa Bhejane asikho phansi sadonsela eJozini la sikhona ke manje siselonje ezefenye selonje la befike izoshintsha khona zigaxe senze yonke into ehlobo umthetho wethu siyakagatsheni la singiwa siselonje nje masuka lana nje bekubhinqa nje amabhinqa wonke maseya kagatsheni kwathabisile ndlovu la siya khona sikubangisele khona ngihlobile ke manje ngigaqile la ngigaxe ngomnumzana uNgcongo la sibale simnyama kakhulu esabonwa abantu bonke ezweni basaba bathi hayi siyaxolisa Ngcongo awukhahlele mntaba Makhaya. Isiboneke lesikhuluma manje nesinomsila ngaphambili lesemsila ngemuva. ngasho nje ngasho Usidwethu usitoba sedikazi. ngasho nje Ake ngithi ukuqoqa kancane inkulumo nje boseshilo umuntu amakhanya ukuthi lana size emcimbini wentombi emuliswayo. Uzobuza komunye umuntu ukumuliswa yini. Manje sigada lana esigabeni sokumuliswa intombazana vele kumcimbi kayezi ukuthi ayimulise eyinyusele esigabeni sokuthi uzotshela insizwe namhlanje nginentombi mina lekhaya mina sengawakho umuzi omuntu njengamanje yena ke sijoke kakhulu sisuka ezintabeni zasembumbulu sezikhona la eJozini manje yena sizoyinyusela kwesinye isigaba lento mhlawumbe namanje ngathi ishonile ngisinomkhonyana njengamanje ake ngihlale phansi bafowethu ngiyabonga kuleyo ndawo ngithi wonke umcimbi